poe HS jeung HS bae. Gara-gara corona aing bisa gawe ke kota. Jelah aing mending sake bae. Lumayan nya meuli ge rumah. Sakesanya. Ih, jadi batang sakenya. Coba kadingnya ya. Tuh beunang. Hese amat nyar simet. Ai, si Pahri. Tadi dia nya. Ayo ri. Naon? Karena ada dirinya. Aing keur ngasimet. Oh, simet. Dia pada ngalasi buat mending lu jangan yang sake. Hah, ulung sake. Nande seri lumayan aja mulai ge humah. Geus lah hayu asal di bagi dua. Berangkat. Ngomong-ngomong ayo nang hecan si Bung. Ih, jorok amat dia. Kalian jorok tapi hilap. Sula ngerasa buat kan itu tuh. Oh nya. Sudah amat China. Ai, jadi ya geus banget makasih ongkos. Am siang teh sebenget makasih bae. Gue banget dia kan kelong. Kalau jak amat teh beuteung mau ngodong kelong. Tapi kedua sasa kelong. Geus meuje, ja orang kan dia gede nyiar sake. Woi, belum nang syuting dia. Nya. Daripada mulu kurang nang syuting mungkin naik. Tapi aing sin kanyahoan kudu bogana. Cemen dia sing nyahoan. Pogol bogana ge keur marende pamajikan. Ayo, tek. Dari naik. Atuh pang menang loba. Tuh urang naik lobaan bisa mulungan. Heunya geus muja aing turun. Ih, jep mangaju di dia. Ih, budak eta kenal di dinya. Maling sake doangna. Jakeun kau ieu nanu bugana. Nih, pot paling kalau dede dong. Aing sering ngajual ya. Mantap. Yang kurang ngajual ini. Tang aya maling sake. Saan maling sake? Tuh baru udak duaan. Bengsa, saya antar aing. Hai. Mana jelo mana? Ha? Tuh di ditu tuh. Woi. Duh, jelo mana? Dia. Bengsal, beaki
masukin sake airnya di palingan kayak dul doang. Aduh, Ri, urang kejual sake itu jadi anu bukan. Nur, urang tuh jadi beli gehu. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe.